Ngaylon unta vival sozo se na bon un NICOBAR. Doni hini India gamsung a kholjinna ki huila a china thei tourist spot mun nompen tampila a som anavekin uhite. Mehimte ngayon in pat ong le agon kon pat ho a kilha ong na le mun ho a gawale le kholjin a chi kiti hohi hin khusung a alaw thailo khabang in sin hi. Hizechun institution labor a excursion a hilouvin in sungmi society a gampa maga ki huilahi ibol zi u khat hi tolhan in dun hin muntampi umjongle hiche ho zo sila a chun eiho channel injong som hi achom lam ta ding in a kilheng in dum ban a chinu namun in nei khaule Anoija mun ho zong hi in a chejing theu a hi umho in a same sang lungset the in channel hi like subscribe le share on the ball tezin chulate notification bell me ding zong an hei be in on. Number 1 Delhi khupi hi India sunga ding a Union Territory khat hi na ban a India gam sunga ding a khupi capital chu a hi hichi khupi hi gam sunga ding a capital mun10 chu banui gamtin hlunkim namun khat hi tolhan in beding alom ta thu simlui ta nei khupi khat hi chule thu simle chondan lui ta a an sa hina bana ve thailom munho Redford Jama Masjid Jantar Mantar Kotap Minar hohi a hi chule British architect Sir Edwin Lutyens le Sir Herbert Baker in Anagolhon Indian Parliament in Pezong hi a hi achung chona ngai chat na munum zo se ki muthei namun a hitolhan in ne la cha gina tawna culture chumchum le in lui mun lui chule mihimza chikim namun khachu a hi Delhi khupia kholjinna ding a kilem pha sum chu thazing August apat palha November ka sung hi a hi aze chu hi chi pha sung hi asat le adap ahun che lai ta hi. Number 2 Agra Uttar Pradesh kamsunga Agra khupi hi Anoija Tourist ho ha chinamun loimun khachu hi Anoija thilsim kidang hol a pangpha Taj Mahal in mi pi ngai sang achang le in a hi chule hi chimuna ve theimun lui thu pi ho chu Agra Fort Imart Ud Daula Tomb of Akbar the Great Mehtabad Moti Masjid Tomb of Mariam Uz Jamani chule Jama Masjid hohi ahibouve Mughal Lenglen Sat Johar Akbar le Jahangir hon anasau July a khut thimna numho chu velom lom ta a muzing the hi Agra khupia kholjinna ding a kilem pha sung chu phalha November apat lhakau Mars ka sung hi hi. Number 3 Ranthambore Rajasthan gamsunga Ranthambore kitimon hi thusima mun poimo ta khachu a hi hichlai muna kholjin mihon ahavil pen na mun chu Ranthambore Fort le Ranthambore National Park teni hi a hi adi in Ranthambore Park a hin sunhi han jan hi jongle gancha ho nup ta na va the a hi na bana humpi tigers ho zak ningte in a un a hi chule hi chi pak hi apha sin thingsir sela ki vesui pa khachu hi Ranthambore Fort hi UNESCO World Heritage Site a ki phongdo mun pi khachu hi hichilai mun a kholjinna ding a kilem pha sung chu elha October apat lhagau Mar sung hi hi. Number 4 Bangalore Karnataka State sunga Bangalore khupi hi India gam sunga ding a Science and Technology lama akhang to loi mun pi khachu hi zechun Silicon Valley of India tenzong minvo hinumzi azechu India mundang sang in hichi khupi ahin IT lama makai in apangjing thei in hi chule Bangalore khupia hin het theita Larbals Botanical Garden le kuban pak zong au in iham ta pa cha ho le akime pi ho na simnum zong le zo jing theimun khachu hi ade in hichlai mun hi simlai ho tol china ding amun hoita khachu hi hichlai mun hi alhang pin weather anum in mundang ho bang a na sata a tabla sat ki ha hial pe lo hi se in chulai hladau jun apat hlam September ka tilo adang se hi aboina ampon hi. Number 5 Kerala India gamsunga Kerala State hi kholjin mi hoding a munnum ta khachu hi Araben si gamgi
tui pi panga Palm Beach nomta ahina chungchuan avel molalhang Western Ghats in azui pe hisin amun hi anupte in ahi Hichulaigam thei mun hochu kazikode Thiruvananthapuram Trishul Kamarakom chule adangdang munumta zang in ahi alhangpin Kerala gama kholjinna ding in thalam September 4 lakaw marsunghi anu in ahi. Number 6 Jaipur Rajasthan State Hopi Capital Jaipur hi Khojin mi hon ahazut namun ukhat chu ahi hichi Hopi hi Pink City of India tia minthangta ki he Hopi khat chu ahi azi chu Hopi sunga in tampi chu pink color bauhin aze pol ovin ahi amahon pink color amanazi uchu hichi color hin kilim tu le kizen tu hoina avet sahi Jaipur Hopi sunga dinga milata vet thei zalong ho chu Khawaja Garib Nawat Starga Charmhart Amber Fort Jantar Mantar le adangdang mun phachum pizong in ahi hichi Hopi hi India sunga ding tourist destination hoi pena het ahi Elha October 4 lakaw marsung hi hichi Hopi kholjinna ding kilem ta het ahi. Number 7 McLeodganj Himachal Pradesh State sunga McLeodganj tia ki he mun hi komsi kholjin mi ho asang asim in azo jingnaw mun khatchu ahi hichulai mun thinghlang mulalhang kalna mun ahi singwang in nasata ngai sang ta mun khatchu ahi amun hi hasa ailole dasa tinjong akihen dharam sala akun kilometer ko in agamla in ahi hichulai mun ahin Tibetan Buddhism sto kematna khan khole chondan simnamun ake mangkhat chu ahi kholjin mi hon vet nompen naumun chu Dalai Lama's temple the Library of Tibetan Works and Archive an Namyar Monastery kiti hohi ahi hichulai mun ahi mun kido asanglai ahi sin hui atheng in weather ahoizin chule amun chengho chan hi bezui theita ahive meklet mun kholjinna ding kilem sung tha chu burte February apa phalha November sung hi ahi. Number 8 Goa India gamsunga Goa state hi India gamsung se hilova vanoi kholjin mi tourist hoding azong muntupi ta le ahazo pena mun khatchu hi Arabian tuipi pama vapam beach hohi adi in kholjin mi khangtha khangdong hole nu pa tha hon kholjin ne le kilha ongna aha man mun khatchu hi adi in beach vapam numta ta hinabana Never Aviation Museum Ocean and Orsin Beach Dudsagar Falls Pandava Caves kiti hohi miten ahangai sang le uvin hi phalha November 4 lakaw Mars lasung hi kholjin mi hoding kilem ta phachu hi. Number 9 Kashmir Murvum sangta ta bu bangla na chule trekking china ding amonum ta Kashmir mun hi leisina wangam mun to te ka in in hi hichlai mun hin ne lacha chi chom ning ling se nam mu the hin ban trekking lamjot mulkal gamhol hat num hodinga thanum ta mun khatchu hi India sungsi hilouvin gampa foreign akon mi tampin kumhun in hichlai mun hi azon theun hi hichlai mun hi achina ding phatbit chompon hilna bu pata hilai munum tan hoding in phalha November sung hi pending in akisai in hi. Number 10 Andaman and Nicobar Island Indian gamsunga Union Territory Andaman and Nicobar Island hi gamsung mainland akon gamhata Bay of Bengal tuipi manglanga hizongle kholjin mi tuipi le tuikul la hoa wa lele hulmun hoding than ta mun chu hi tuikul zangale somsagi le ni in hila achun somthum la sagi ahin mihim acheng hi hichlai mun ahin tuipi pam nel di chung tuipi chung chule palm le mangroves thingpung noi ho chule munnum ta la chu kholjin mi hon angai sang le hi ade in India sunga ding vanoi mi kitna tourist hub khat hi sing in hi lunglut ta panapat achena chen ngai ho zo se aban thusim tha ingai khom ki kauvin mangphale chibe